2004 का ब्रेकअप अदमा शुमारा वशत कने चुका पुत्रान कन गाई तो लापता अफराद वदिमा बावता का पुत्रान कनी तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हस्ते या ये इशू है सरा खासतौर पर सरदार अख्तर मेंगल साहब पार्लियामेंट बुद्धा नेशनल असम्बली फ्लोर आए देखे बाजी फोरम सरदार साहब बहुत PDA में सरकार कमीशन जोड़ कोता आई सरबराही मगदने के लापता अफराद कैंप दौरा कोता बाजी डेटा यकजागा कोतगा तो ये वाला गुलाम नबी मरी साहब BNP मरकजी रहनुमाई आप मौजूद हैं अयम गेशिंग का पुत्रान का। अस्सलाम वालेकुम मरी साहब। वालेकुम सलाम। मरी साहब की बात मिन्नत आ रही हैं चूँकि माँ मरुची का पुत्रान का नगाएं तो वस्तगे रोचा सुप्रीम कोर्ट रे एक आईनी बेंच शशरुकनी आईनी बेंच या जोड़कनक बुता तो केस समात बुता बेगवाए मर्दमानी मिसिंग पर्सनस है खासतौर पर PTI अम्मा मिसिंग पर्सनस के या इस्लामाबाद धरना दौरान बलेशियतों का ओवरऑल मुल्क का खासतौर पर बलूचिस्तान में लापता अफराद मिसिंग पर्सनस के आनियम गब बुता तो बाज़ कमीशन जोड़ कनक बुतगा सरदार साहब 2012 एक पिटीशन है मिसिंग पर्सन से हवाला बलोच मिसिंग पर्सन से हवाला दायर कोता चर्चिया पद सरदार साहब मुख्तलिफ फोरमा आवाज़ चिस कोता वत कमीशन सरबराहिया कोयटा अतका ये मिसिंग पर्सन के पे तरताब कोता तो सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ था कि हज़ार निसाब मर्दम बेगुआ पार्लियामेंट मसला अल बिका वतारा सुप्रीम साबित बिका तो बुनियादी तौर शुमारा ये उम्मीद अंगता हंसने के सुप्रीम कोर्ट वड़े एक आईनी वजन इदारा एक आईनी बेंची जोड़ को था तो आगोशगाई के पार्लियामेंटी मसला हल बिका तो शुमा सरपत बे के मौजूदा पार्लियामेंट के हस्ते बलूचिस्तान है या मुल्क के गंभीर मसला के हस्ते ये गिशुगिवार या अलकोत का शुमारा मालूम है कि खास कर हमें मिसिंग पर्सन जानी या जिबरी गुमशुदगी वाला नी के इशू वस्त ना ये इशूज़ मज़न ताल्लुक किया ये मज़न कुल ज़्यादा मुतासिर कुन कहते हैं बलूचिस्तान में बलूच मालूक हैं यानी ये बाज़ कहते हैं हसास गुशे या तशवीशनाक मसला गुशे या बाज़ इंसानी हकूक़ के वायलेशन हवाला गुशे या मुल्क आईने ना के मुल्क के आईने कहते हैं के वायलेशन दिया गया ना ये सिलसिला कहते हैं कुल ज़्यादा मैं मखलूक मुतासिर है लेकिन पता तरह मालूम है कि हर वक्त ख़ास कर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है कि स्टैंड भी बूता या मैं पार्टी है सरोग सरदार अख्तर जन मेंगल साहब बूता या मैं पार्टी है दूनी संगत बूता था माए मुल्क अमा के अच्छी जैसे हमारे रियासत है कि शियार सटून था मुकम्मल या कहते हैं पार्लियामेंट बूता या अदलिया बूता या तो कैसे हम प्रेस मीडिया ये बूते था हर वक्त कैसे माए मसला ये तनाए था इशूज का मगर गप जनाए था सुप्रीम कोर्ट नोटिस गिफ्ट था पर कमीशन जोड़ बूता था कई कैसे एमनेस्टी नेशनल इंसानी हकूक तमाम अच्छी इदारा कैसे था माँ तमाम इदारा नी हवाला शुतंगा मुदा माते सेट कनाए था माए आतेरा गोश्ता कि ये मसलन इजाज़त न था ये मुल्क का कवानीन के अस्तर था आइन के अस्तर ना आइश ये इजाज़त न था पता चलते हम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर अस्तर था आइश की इजाज़त न दे था ये तमाम चीज़ें तो शुमारा मालूम है वक्त कैसे लेकिन ये मसला खास हर हुक्मराने के हाथ कैदा चाहे जमहूरियत नामियाद हुकूमत बूता या आमरीत हुकूमत ये सिर्फ लफाजी गप पानी जनक बूता अमलन कैसे कसा जो खास है जो स्टैंड नगिफ्ता तो इसी नतीजा में मसला भी था कि मर्शी हमारा मालूम है बलूचिस्तान कुल ज़्यादा मखलूक कैसे हमें मसला तवसुता हमें मसला कैसे परस्पेक्टिव मखलूक कैसे मर्शी ज़्यादा नाला है ना हमारे यहाँ से की अच्छी कैसे पॉलिसी असता चाहे अदलिया भी चाहे यहाँ कैसे पार्लियामेंट भी चाहे यहाँ दूनी इदारा बनता मखलूक बाजी खातिर मायूस ना ये बलूच मखलूक का बलूच सियासी पार्टियाँ गल अर्ची की बूता था ईशा कुकारो कैसे लॉन्ग मार्च जलसा जुलूस पार्लियामेंट हर अंदा हर कंडीशन वसी फरियाद वसी कैसे दास्तान वसी मजबूरी मुश्किलात तकलीफ अच्छे कनाए तक लेकिन बलूच मखलूक का जो खास रिलीफ न मिलता बलूच मखलूक का जो इंसाफ न मिलता हमारी तवसुता कैसे मुशवागिंदे हैं कि बलूचिस्तान मर्शी जैसे तमाम अमा बलूचिस्तान चू हम ज़ाहिर है एक होती है जियो पॉलिटिकल पता एक अमा कन्फ्लिक्ट जो ने कैसे बलूचिस्तान में वसी अहमियतन हवाला है तो ये इंसानी ये मसला हमें खास कर जिबरी मसला के बीच में बलूचिस्तान में मसला बाज पेचीदा कनाइन था आसास कनाइन था तो नी अम्मा ने कुछ गोश्ता अम्मा मैं कैसे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैं मौके फाउंडेशन है अम्मा ने गप जिता कि ये मुल्क कैसे पाकिस्तान एक फेडरेशन नायदा मुल्क मर्दमा कौम संतान वसी
زمین تانی وتی صوبان تا وطن سرزمین آباد تا اذا قوم نشتن تانی وتی شناخت تانی وتی طریقے کا اچھی رسم پہ بنتا اور پدا اگر خدا نہ خواستہ مسنگ پرسن زانی کسی گھر جنگ یا کسی کسوری استے کسی جرمے استے نا کسی ہر چیز کوتاہی کمزوری یا چیز استے نا آنی واسطہ ملکی عدالت موجود انتا ملکی قوانین موجود انتا ملکی جیسے تمام چیز موجود ہوتا بلوچ معلوم کا چیز ہے ہمیں مطالبہ کرنا گا ہمیں ڈیمانڈ کرنا گا تھا اگر میں مردم ہوں اگر مسنگ کا شما عدالت کا پیش کرانے سے ہما عدالت سے توسطہ کہتے ہیں ہما سزائے یا جزائے آ چیز کہتے ہیں چیز بیتا لیکن تو نبو تگتا تو یہ آترا مرچی کہتے ہیں اگر سپریم کورٹ یا چیزیں نوٹس کہتے ہیں اگر یا کہتے ہیں دونی ادارہ ہے لیکن ہر وقت ہمیں سپریم کورٹ میں چیزیں نہیں چاہیے گوشت کرتا کہ باید نشانی کہتے ہیں مردوں بعض چھ کرتا بازیاب کنک بنتا اور یہ کہتے کوٹا پیش کنک بنتا نہیں باقاعدہ ٹرائل کنک بیتا دنیا 21ویں صدی نا روت معلوم دنیا اندر کہتے میں وہ قانون رستا تھا وہ اما حیوان سادہ رہتا نہیں واسطہ قانون موجود تھا عام دا واسطہ کہتے تو یک حیوان یا بند کو نقصان خانے کچا کا ظلم نقصان خانے لیکن یہ تو بلوچستان یا پاکستان یا دونی صوبات خاص کر خیبر پختونخوا یا سندھ اندر آئیدہ کہتے ہزارانی تعداد مردم کہتے مسنگ کرتا اور آنی بنیادی قصور جرم چینا ماں پولیٹیکل ورکر ہے کہ تمام گوشا ظاہر ہے ہاں مردم وتی وہ بنیادی حقانی تو کرنا چاہتے ہیں ہمیں حقانی تو کے اجازت پاکستان قانون آئین اندر موجود ہے پاکستان آرٹیکل اثر تھا انسانی بنیاد حوالہ اشتا دگر تو کہتے 22 آئین آرٹیکل پاکستان آئین اندر موجود ہے کہ ہر مردم اجازت ہے اختیارات کے سیاسی جلسہ کچھ کرتا تقریر کچھ کرتا ہاں کی بنیادی حقانی واسطہ معلومات کچھ کرتا ہاں وتی واسطہ کیسے سیاسی پارٹی ہر چیز جوڑ کرتا ہے یہ حق جیسے پاکستان قانون جاتا ہے دنیا اچھی مسلمہ حقیقت قوانین لیکن مری صاحب 2 منٹ میں ہم گندگاں چونکہ سردار صاحب ہوتے کہ قومی اسمبلی ہوتے تو آئیے بعض توار سے اس کو تھا تو پی ڈی اے میں حکومت بی این پی حصہ ہوتا کمیشن جوڑ کرنا ہوتا تو آیا ایک کمیشن یا سپریم کورٹ ججمنٹ سپریم کورٹ فیصلہ دیما کہاں تو آنی سر امپلیمنٹ نبی تو آیا بی این پی کے استے یہ حوالہ بعض ڈسپوائنٹ نہیں کہ ادارہ ایچ نہ کنا ہے سردار صاحبہ کمیشن امرائیہ کوئٹہ اتکائی مسنگ پرسن تارتاب کو تو یک تعدادی پیش کو تا مسنگ پرسن سے بلے آ مسئلہ ہما جاگہ موجود ہی تو شوار معلوم ہے ہما کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا کما جب تک پدا آئی مسئلہ کمیشن سائن تگا اور پدا کمیشن ہے کہ سردار اختر جان مینگل بوتا اور پدا شمارا معلوم ہے کہ سردار اختر جان ہماری اندر کیسے دونی پولیٹیکل پارٹی شامل کرتا اور چیزیں دونی کیسے ہم انسانی حقوق کے کمیشن ہے یا عالم بردار استا کہاں شامل ہوتے ہیں کہ کافی پروفیسر ہمیں طبیعت سے مردم شامل ہوتے کرتا تو ہمارا کمیشن بلوچستان میں مختلف علاقہ نہیں دورہ کرتا میرا مسلم پرتگا نہیں دورہ کرتا بلوچستان یونیورسٹیاں شکر تھا مختلف ہم متاثرین تھا ادا کو ملاقات کرائیں تھا اور پدا کہتے ہیں ہم اسمبلیاں بعض معاملات کرائیں تھا پدا ہم بلوچستان سے ظاہر ہے ہم اسٹیک ہولڈر کی بھی تھا اور بعد اختیار کی بھی تھا حکومتی نمائندہ بھی وہاں گوشانی دن ملاقات ہو مذاکرات ہو پچھلی تمام چیز بھی تھا ہمیں پیسے نہیں سکا تمام چیزیں نہیں پتا کیسے ہوتی ہم یک رپورٹ ہے چھ کرنا ہے حالانکہ ہاں سردار صاحب پیشہ میں گوشت کہ میں کنڈیشن اختیار نہیں کہ ماں مردم ہمارا بازیاب کرانا لیکن ماں کم از کم ہمیں چیزیں ضرور کرانا یہ ہر چیزیں مردم برق بھی یا ماں یک سے ہم کے میں رپورٹ کمیشن ہے معاشیت انتہائی کہتے ہیں فیئر ہے طریقہ معاشیت کے کرائے ترتیب تو منتخب کرائے معاشیہ حکومت پیش ہے حکومت مرضی ہے کہ حکومت واسطہ عملی اقدامات کا یا ماما کیس ہے کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہم پیش بچے ہم کیس کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ہمیں کمیشن جوڑ کرنا بوتا ہے پر حکومت کا ذمہ داری دیا بوتا ہے تو ہمیں مردم ہر چیزیں فیسلٹیٹ بھی کن اور ہمیں کمیشن مکمل تعاون بھی کن یہ تمام چیز خنایت مدید تنگ کی ٹوٹلی 80 بلوچستان میں مسنگ پرسن سے متاثر رکھتا تھا ہم فریق رکھتا تھا اسٹیک ہولڈر 80 ہاں تمام کو حال حوال ہم دیتا لیکن پدا سزا صاحب بھی ہے یہ کمیشن ہے تمام چیز کے پیش ہم کرایا تھا پاکستان حوالہ اگر جن خاص کر بلوچستان پروسپیکٹو احمد گوشی ہمیں بلوچستان میں ہمیں کیس کی دیتا کہ آئی سربراہی آئی کیسے کنوینرشپ سردار اختر جان مینگل صاحب کی بلوچستان حقیقی صنعت سوائے بوتا بلوچستان حوالہ ایک موثر ہے آواز خاص کر مسلم پرسن حوالہ بلوچستان جملہ اچھی ہے کیسے وسائل حقوق کے حوالہ وتی کیسے حکومت پیش کرنا تھا
لیکن نشاندہی ہم کرنا تھا کہ تمام چیزیں گوشانی ملاقات تو بوتے تھا لیکن سر مگر ہے اشانی مگر ہے مورکات یا ذمہ داری کیسے ریاست بوتے ریاستی ہمارا ادارہ بوتے تھا کہ ٹوٹلی بلوچستان ہے وقت کیسے آنی کنٹرول ہے نا بلوچستان ٹوٹلی معاملات وقت کیسے اچھے کنگا تھا لیکن ہمارا رپورٹ ہم پدام کیسے 4 سال گزشتہ معلوم ہے ہمیشہ لوگ کی حکومت آتا نو کیسے ہمارا رپورٹ ہے کیسے اچھی عمل درآمد کا مطلب ہوتا نہ حکومت کے وقت نوٹس گفتا اور نہ کیسے ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ کی کمیشن آئی تو ہوتا ٹائم گا آئیں کیسے چھیگ رہے تھے اسی بنیادی مقصد ہمیشہ ہماری سرپد بات کہ اچھی حکمران کیس کرتا یہ خاص کر آن یقین تو اختیار میں سے جو بھی تمام اختیارات کیسے ہمارا طاقتور حکومت نہیں بجین تھا نلو تھا بلوچستان معاملات کیسے جو سیاسی جمہوری آئینی اور کیسے مذاکرات و ہما کیسے طریقہ حل بنتا تو مزید چیز ہمیشہ ہے کہ بلوچستان یک کے پلان تحت کیسے نہایت کی آنی کوشش ہمیشہ کہ بلوچستان دائدہ کیسے حالات خراب کرتا بلوچستان افراتفری معاملہ جوڑتا ہے بلوچستان ہما ہر چیز کے ہما بنیادی رائٹر اصلتا کہ رائٹ لوٹنا ہوتی حقوق لوٹنا ہوتی جمہوری یا بنیادی حقوق کا نگب چلنا عام مردم آئے چت کرتا یا جرنتا یا مسنگ کرتا پدا سال ہزار سالانی اندر کیسے ہمارا مسنگ کرتا وشوامت زندگی میں چیز رو سرپیش ہے بلوچستان مختلف علاقہ پدا اور مسنگ پرسنزانی جنا گوانی ہمارا سلسلہ پتہ شروع ہوتا اور چیز روشا پیشہ پتہ پیک میٹنگ ہوتا آئیں اندر آنے فیصلہ کرنا ہوتا کہ بلوچستان کا پتہ یا کیسے شاید آپریشن شروع کرنا تھا لیکن بنیادی مقصد اس ہمارے سرپد بنتا یہ کیسے کہ ہم باہر حکومت سنتا چاہیے ہر چیز نامے کے اسٹیبلشمنٹ سے یا دنیا کرتا ہر چیز سے نہیں نا بلوچستان معاملہ تھا چاہے مسنگ پرسن کا مسئلہ بھی چاہے بلوچستان ساحل وسائل واق و اختیار ہے بلوچستان قومی جملہ جمہوری حقوق ہے یا بلوچستان کہ ہمارا الیکشن کے بنتا ہے الیکشن کے پیچھے تو اور بیچتے گا 8 فروری یا بیچتے یا پیشہ بیچتے گا تھا ٹوٹلی کیسے انوالومنٹ سے ادارہ نہیں سیاست کا اندر انوالو تھا اور خاص کر بلوچستان کیسے ٹوٹلی آنی اثر اچھے کنٹرول شہر یہ تمام معاملات ہوتی مرضی منشا چلایا لگا تھا ادھی پالیسیاں نہیں طے تھا بلوچستان اندر خاص کر بادشاہ اندر مرچ کیسے آتش پیشہ ہے کیسے فضائے جوڑ بوٹی کے نا مرشی سندھی بلوچ پشتون دنیا اچھی میں ایک مردم نہیں تو پنجاب اندر آپ وائس کرو بھی گا کہ مردم کہ بھائی ظلم و جبر امریت جمہوریت نیسنا اذا انسانی حقوق اہلیت نیسنا اذا مردمانی حیثیت نیسنا اذا ہر مردم کہتے ہیں کہ ہما زوراور قوت تاری چوک آنی ہے چیئر تھا تو ہمیں بیسا یہ مسئلہ پیچیدہ تھا اور ہمیشہ نہیں نتیجہ معاشری پاکستان ہمیں کہتے ہیں یک معاشری سیاسی سماجی یک مظہر ہے ایک بورانی کیفیت کی شکار ہے اسی مظہر ہے ذمہ داری ہم میں کہ ہم طاقتور قوت آنی غیر سنجیدگی اور آنی کہتے ہیں ہم چھ گشنتی ناروا پالیسی کی دوسرا تھا آنی نتیجہ کہتے ہیں مرسی بلوچستان اور پاکستان یک مظہر انسانی ہے ہم صورتحال ٹھیک ہے مری صاحب ٹھیک ہے مری صاحب بعض میں نتوار تو کشن مرا شاوار بوتے مڑا دار چاروں کا غلام نبی مری مرکزی رہنما بلوچستان نیشنل پارٹی امراداری کا نگاہ چونکہ میں سے پرسن سے حوالہ مروچی مگا پتران کوئی بات سنگین اور سیریس ایشو ہے خاص طور پر بلوچستان حوالہ تو ہر وعدہ گندے کے سپریم کورٹ ایک ایئرنگ کے بھی چرشی پد سپریم کورٹ چیزی فریقین کے استا آہاں یا متعلقہ ادارہ رپورٹس طلب کا وہ پدا ججز کے استے ریٹائر باں یا بینچ ختم بھی اور چیف جسٹس ریٹائر بھی پدا ایک مزنی گئے پہ کہتے چرشی پد پدا ایک کمیشن جوڑ بھی ایک سماعتی بھی بلے جیڑا حقیقی بنیادہ کی شگیوار کنک نبی مروچی بلوچستان یہ حالات کہستا شانی بنیادی یا مستن جیڑا کہستے ہیں ہمیں کارو بیگوائیں مردمہ کے بلوچستان حالات روچ پروچ خرابی نمگا برگاں گومیدہ کا مراکشہ پاس راس بطن علطہ بلوچ رضا بھی دی اللہ باؤ